Ka Senyesemane, 1 Peter chapter 5 verse number 10 e re, but the God of all grace, who has called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, and settle you. Sehloho sa seo ke se fueng ke seo thweng, fix me Lord. Moreri ya tlileng pele ho nna o setolokile gore na ha o bua ka fix to fix o bolela eng. Mme ha ga botoloki bo a faneng ka bona ke kopa ke tswele pele fela ke fane ka bona ba hore to fix is to restore, ke ho kgutlisetsa hape, ke ho busetsa, positioning is to restore maybe a part or a broken something into its originality. How to you are fixing something, how to ntho yena e se e tloile boleng ba yona, e se e tloile moo e neng e le hona teng pele, ka mantswe a mang ka tsela eo e neng e tsejwa e le ka teng. Nthwena e se sa bonwe jwalo, nthwena e se lahlile boleng boo, nthwena e se e lahlile tshobotsi eo, nthwena e se e lahlile matla ao, nthwena e se e lahlile dintho tseo e ne e tsejwa e na le tsona. Re le bana ba Modimo, sehloho sa letsatsi la kajeno se re fix me Lord. Ka mantswe a mang re re Modimo e ka nna ya ba o fixite ba bangata, e ka nna ba hona le ba bangata bao ke bone maphelo a bona a fetoela ho seo wena o le Modimo o no o se etse ka maphelo a bona. Empa letsatsi la kajeno ntumelle fela Modimo, ha o mo nke ke be selfish, nke ke re ha o ntso o sitla ba bang, ha o ntso o fetola ba bang, ha o ntso o matlafatsa ba bang, ha o ntso o phedisa ba bang, Modimo wa ka ke sheba ho wena ke re tshwara nna nyete seo Modimo o nreretseng ho ba sona. Hallelujah. Hona le nako eo o tla o tlohela batho rena ba lokile ka ba loka, marebe o ya ho moetsi wa hao hore wena o le Modimo ya entseng lehodimo le lefatshe, a qetella ka ho nyetsa mpeo lefatsheng lena, a bontlhatlhobe Modimo hore na ke santsane ke le seo o hlokang ha ke le sona na. Hallelujah. Mosadi wa ka mosebetsing wa hae o na le ntho e bitswang medical aid. Medical aid ke karetenyana yeo fang tokelo ya ho bona ngaka o sena tjhelete. Amen. Medical aid ke karete e reng ha o e tshwere le ha hlooho e ka ya o sisinya, ha ona bothata ba hlooho ena, o sheba karetenyana hana e ntse le teng ka sepasheng, ha e le teng hore le ha eba dihlooho di katla a ke santsane ke bolokehile. O phela sephela se re o sa tla mpaballa le bophelong bona, o bua ka medical aid wa hao. Amen. Now medical aid ono ha yona re go jwetsa ke bua nnete, ke mosaba le teng o na le hore le ha tshwere ke lefu le sa hlokeng ngaka, a ka ga go nke ke check up o nke ke lo checka fela hore na ke ntse ke ya hantle, a go re nke ke lo checka fela, nke ke lo fihla moo no pela dingaka di ke di check fela machine a tene le matha fela go bona na madi a tsamaya hantle, na dipiro tse di otla hantle, na mesifa ena e ntse le hantle. Ke di medical aid di be di dumela lo ya training. Amen. Ho ga lo etsa jwang, a lo etsa check up.
Hallelujah. E ka ona le batho ba ka re mosimo bona hona le medical aid o bitswang Jesu o a faneng ka ona molemo le hodimo hore batho ba phela lefatsheng lena ho go be le nako eo ya check-up-o o go le modimo nketse o mpeile lefatsheng lena na ke sa le morerong wa hao na ke sa le ntho yena eo e entseng na ke sa le sehlahiswa sela seo se beileng lefatshe ka sepheo le morero na modimo wa ka medical aid o ntse o sebetsa na o go tlaela festela ya Jehova ya o entse mamela wa tseba ha ya medical aid o ya ho batho ba ithutetseng ka motho mara e seng batho ba etseng motho mara ha ona le Jesu medical aid o Jesu ka ona ha o ya ho batho ba ithutetseng motho empa ho ya ho modimo ya etseng batho ka seswantso le ka o swana le yena a ba beya lefatsheng lena a ba fa morenare renang le tlale lefatshe lena. Hallelujah. Mamela modimo wa rona ha ithutela ka motho mare ke metsi wa motho ha ithuta ya biology sekolong ya re sebeletsa modimo ya sa ya university hore ithuta hore na di-kidney di sebetsa jwang but re bua ka modimo ya etse di-kidney re bua ka modimo ya etse madi a phalla re bua ka modimo ya kgona ho ka o shebela o tlameha go be le nako eo ya medical aid mo hao o Jesu mamela o tlameha o tshwenyeha ke re le ha re tsamaile re ile hole ha ka etsa phoso of mana medical aid wa hae o le siko wa tshwenyeha mara bazalwane ba matsatsing ana ha medical aid o Jesu o le siko ha ba tshwenyehe ba kgona ho kena ka di-exam room ba sa kopana le medical aid ba kgona ho dumellana le bahlankana ba sa kopana le medical aid ba kgona ho ka dintho tsa batho mara medical aid o le siko wa tsaba bothata ba o kula medical aid o le siko ke hore le haeba o patetse cash no deposit mara hangaka e sa o bone system e ha o qualify. Hallelujah. Modimo yeno ya re entseng ye o thweng but the God of all grace mamela ke modimo ya re entseng go tloha sethathong ke modimo ya nang le morero ka maphelo a rona ke modimo ya tsebang na o re isa ho kae mamela se ka isa phoso ya o gapa ke medingwane e bo mare dula ho modimo yenwa dula ho modimo yenwa dula ho modimo yenwa dula ho modimo yenwa ke yena ya tla kgona ho sebetsana le bophelo ba hao. Fix me Lord, fix me lokisa nna modimo and ha o fita ho yena ha lo paisa gobane o etswe ke yena. Amen. Abo le a se batho ba gatwa ba ka le ha re rekile difono tse ntle re rekile di-keyboard le dinka o fela. Amen. Ha o ka la o sa fuwa warranty fela o na le bothata ba ho nka la o tswa bana ka shopo hobane hona ntshena ha e ka ba le mathata ke tlo etsa jwang ntona ha e ka nka ka keta e patala dikiti ke tlo etsa jwang. Amen. Mara batho ha ba kgone go hopola hore ha modimo wa bona le siko ba tlo etsa jwang. Ha ona batho ba ka o fixa lefatsheng lena ha o le ka ga mathata o hloka botho sehloho sena se re fix me Lord. Now re fix o ho eng re fix hobane re tloile positioning yeo re neng re le ho yona re tloile matleng ao re neng re le gona re tloile matleng a modimo a neng a re file sheba modimo ha etsa motho mo entse a lokile a phethehile a mmeya lefatsheng lena but bibele se re motho yena o ikgethetse manene a mangata o ka gane le buena ka lebaka la mene o kopane le ona tseleng o ka ga matshwenye wana hobane go na le mene a o ile wa kgetha tseleng mare le haeba mamenemene a teng go na le modimo ya ntsa eme e le moetsi ya re ke kgona ho fixa dipelo tse robehileng e ka nna ba go laetsa ke sa Jehova wa efa dinthonyana tsa hao mare ho na le modimo e ka reng ha o sheba go yena mamela ha o balla maobane hore na o go ile kae o re ha le ka latla la sheba ho nna ke tla utlwa dillo tsa lona ke tla sekela maphelo a lona tsele gobane ke modimo ya fixa mona mo re balang teng bibele e kala ka lentswe but Amen, the God of grace lentswe lela but le re le ha o le jwalo amen le re maemo ke ana re a bona a tjena ha ke ta go ba tjena empa le ha le tjena maemo ana a le tjena sheba ke kopa mpalle verse 7 ba ukena maemo ana le jwang ka pala o ka e tloela modimo wa nako ba le verse 9 ba ukena maemo a le jwang ha modimo a tla re
le ha o le jwalo. Ba tata ka bana na ke mang eo? Le ha o ka e tlohela, morero ya re ileng pele ho nna o buile mantswe ana ene la ba la hlabeya dipelo. Ba bang ka ba ka le bona hore e ka ka hona ne ke tlo isa kerekeng yana, ha e ka jwale ke tlo tsasa ka difelletse a re ho lona dihlorego tsona se tso kopana le tsona. Mamela ha o apeditse di tlhaela bana ba bo rona ba bang therefore ska re hlodile. Amen. Empa ka ga mantswe mona Bibele e sere ha itse la pele re but the God of all grace ka ra meliko yona ena yo bana ba o hladile mar the God of all grace ka ra meliko ena yo fetse sekolo di graduation di o hlotse mare the God of all grace ka ra we bona ba o le dilemo o sa khone mesebetsi ho sena le ka o le o mutsa but the God of all grace ka ra we bona ba o le nyalo le siko e ka di tshwadi thata empa modimo wa me ha o yelo yohle mamela ke tlisitse o tlo fetsa ka modimo wa me ha o yelo ya kgonang o haufela batho ha o tla ngolwa batho bana ba bo ntate moruti Phetogo se hana ba ngolla bishopo Phetogo se ba ngolla bana le mathata a mabedi a maholo hara mathata a bona. Bothata ba bona number 1 ene le hore ene le kereke le phela ka hara naha ya bitswang ya Roma, ene ka nako eo mo empower wa Roma o na a tsile le solo go etsa bonnete ba hore e mong le mong ya ipitsang ka Kriste o shebana le yena. Amen. Kereke ene e sotlwa mare le ha ntse sotlwa ho ba le batho ba ngolang mangolo ba re le ka hara ditlhodiso tsona sena there is the God of all grace ya tla kgona ho le namolela hona le modimo ya tsebang tsohle ya tla kgona ho le namolela le ha bebuso e le kgahlano le lona. Hona le ba bangata ba kana ba bebiso e kgahlano le bona e hana ho ntsha di-scholarship e hana ho ntsha manane e hana ho ntsha di-job creation o kgethile mmuso o mohubedu wa sita ho etsa ntho e nepahetseng la tenela ha o tlosa mohubedu na re be o mo sehlanyana le ona ya ka o tla etsa ntho e nepahetseng la tenela tlosa la be o moso la be o motala mara ha ona o lokang le be ile o pherese ka jeno le na le tshepa e re ke le jwetse mebuso ona le mo e fella teng but the God of all grace o kgona ho tlola mebuso o kgona ho tlola di-connections tsa batho o kgona ho tlola dintho tsa batho ba di tshepa ha o tshepile yena o ba le ditse ha se moithuti wa motho ke manufacturer wa motho the God of all grace. Amen. Ene le kholotso ya bona ya pele number 1. Kholotso ya bobedi ha mebuso e fella te ho ba sotla bana ba sotlana ka bo bona internally ka hara kereke ho nona le ntho ne re bitsa insubordination e mo le mo a batla wa moetapele wa tseba ha tlala e fihla mo le mo batla ba moetapele ha di tsietsi jwa ho ka bona batho ba tseka di-position se ba tlala e se di teng. Amen. Ha o ka bona batho ba computela moshanyana ha le mong bo se ba computela moshanyana le mong ba be ba bolaya le o tsebe tlala e teng ha ba iketse hona le tlala e batlang ho sebetsana le yona hore empe e fele. Amen. E ka batlala ya lephako e ka batlala ya o tlosa nyatso ho thwe mehleng eo ya basadi ba supile ba tla itshwarella ka le ho tlosa nyatso ba wa sa kana le tšhelete ya rona wa sa re bona tia sempa re fela ho tlosa nyatso ha e tle fela hona le lenyora. Amen. Hona le lenyora nyana ne tla ho le tsa hona le tlala nyana tla ho sebetsana le yona ha tlala di ba teng di ba teng ka le ka ha kereke fela ha tlala e ba teng dipulpiteng tsa rona go so tlile lentswe la modimo go so eme tšhelete go tloha ha kereke e kena go fitlela ha kereke e tswa go ntse o batlwa tšhelete ya Jehova e ntse e nyakuwa go so sena mohla batho ba rutwang ntho eo e kreita lenyora la batho ke mane mo batlo qalella ho batla ho ruta tate moruti ha yena a batla ho ba ruta ho fa kana le mathata a batho ba se ba shiftile bontate moruti se ba le ka nkena ba ruta ba phuthe go nehela e ba phuthe ho lona go itswe ya o ruta lentswe mo process e mesebetsing ya hao yohle jwale ha sa o ruta lentswe o sa ruta ho qotsa e re ke mo ruta lentswe ba eme ka nkena le bona ba mo ruta lentswe le re ho khotwa ho ha ba iketse hona le tlala yo satana ya kgetseng ka ra kereke le dipulpiti mahlanka ba modimo ba bona ba lapile ba hloka kereke ena le medical
faith. Oh Jesu, ba re Jesu, ha o so re shela theoa, ke re ke hloka tsoseletso ya hao. Amen. Ha o hloke ho isa na social media. Mara hloka ho isa na ho Jesu. Ha o kgone ho la hloke ho seba na khone. Ebe o sema mamuruti o re nna ke ska mona le tjena mosona kwa o katela e sala o tena sele mosena ka o fela ba lapile. No, go hloka ho moshara ka dithapelo ebe re medical aid o Jesu. No, ka re ha o yela na. Now ka re fix it le lo bo sheba. We are calling unto the God who fixes things. Mora ya tlileng ho nna o tlile ka theme e monate re fixation. A go re fixation ya ntse. Ga hloka fixation. Go hloka modimo ya ka re fixa. Hallelujah. Ha o bona maemo le tjena hona le tlala e ngata e aparetseng batho. Empa Bibele mona mo ke bala e re but ka dintho tseo tsohle the God of all grace. Ke o hlatsetse statement sena. Bibele re the God of what? All grace. Amen. E batla ba se ba sebetse mane ba tla nthusa hona ntho e bitswang all grace. E teng all grace. How to all grace ke jwang? E half grace ke jwang? Amen. Empa ha modimo bona gona le ntho e bitswang all grace. Bona ha modimo bona gona le ntho e bitswang all grace. Bibele e re the God of all grace. Re go tlhakisetsa ba bolela eng? How to the God of all grace? Go bolela hore ke grace. O mamela statement ke grace e ka morao, ke grace e ka pele, ke grace le hlakore, ke grace e ka ntena. Ha o tsamaya ka grace, o bua grace, o phela grace. Mamela o hema grace. Ha re bua ka all grace re na le mantswe a mabedi a tummeng he a ka retsang all grace. Lentswe la pele ke grace le sentse re le tseba ha le tsamaya le re na le lentswe la le bitswang mercy. Amen. Ha o bua ka the God of all grace ke batla go bua hantle. Lentswe grace ha le sena all le bolela go fuwa mohau o neng o sa o tshwanele, go fuwa dimpho tseo o neng o sa di tshwanele. Amen. Okay, fana ha ke tle ntlheng ya kotlo o no o lokela ho otlwa nthong ena le ena o tlotse molao. Ha o fuwa mohau morena Jesu Kriste a boko haholo o tla ka ntho tse pedi ke grace and ke mercy. Now mercy is to withhold the deserved punishment. Amen. O no deserve punishment ena ka lebaka la bolotsana ba hao le bobe ba hao, ka lebaka la ho fokola ha hao o no wetse ka ga meleko o entse dintho tse mpe tse modimo le batho ba reng le Satane ha sa o batla ka ga tsona ba bang ba rona re fitile ka ga meleko e bothata, meleko e mebe mare modimo wa all grace o re fa mercy. In his mercy punishment ena tlamele be re wetse ho yona modimo o re ke le balla dibitsena ke le balla dibitsena ha ke ta go balla dibitse re di entse o re fa grace hape e re fa re qualify sa dinthong tse ne re sa qualify ho tsona. Sheba o ska ga bona re le tjena hona le dintho tse modimo re qualify sitseng ho tsona re ne re sa qualify, hona le tse modimo re file tsona re ne re sena tokelo ya ho ba le tsona. Mamela ka nna ba bopulo bo le ka ga bona ba re ha o tshwanelwe ke dintho tse itseng mare modimo wa mehauhelo yohle o tlo qualify sa dinthong tseo bana ba ga o qualify ba re ho yena o nyalwa jwang wena o tshwana le nyalo le modimo wa mehauhelo ha a fihla o tlodisa ba. Amen. Dintho tse bana ba nana ha di tshwanele modimo o tshwanelisa tsona ka nkane. Ha o dutse ho modimo o na le tikete e sheso modimo o fa dintho tse o sa di tsebeng. Rona hanga ga fana ka bopaki ya rona re ka qeta bosiu bona kaofela mo go senteng nna mo se mona ke tswa teng heso ene le lapa la bofutsana ho feta malapa ohle ka ga motse, ho feta malapa ohle ka ga motse. Ha ke re ene le hona le re le kana ai le re le ba futsana ho feta malapa ohle ka ga motse. But the God of all grace a re fa dintho tse ne di sa re tshwanele. Mamela batho ha bane ba nsheba bane ba re ha eba ngwana twe ngwaneno a ka tswella pele hobane ba ile ba bona 7 ke feta
o tsebe ke fihlile 7 ke se ke na le 14 years ke bala primary. Amen. Ke na le 14 years ke le primary. Itse ha ke fihla 7 years, ha ke fihla 7 nako eo ke ipasang ba o ipasitse re tla bona na o tla fella kae. Wa tseba hona le batho ba re tla bona na o tla fella kae. Ba bang ke batho ba no ba rata ba pela hao ba beile pela hao mara bona ntse ba re batla ho bona na o tla fella kae. Ba ntse ba o tshisa ka meno mare the God of all grace ha o bule mahlo go bona batho ba tsamayang le wena. Ya ha di fausi tla satana ba shore re tlo mo tripa ena a bona re ntse re feta. Amen. Ha ntle ne tla be ba hauso tukile ke felletse fausi. Ya ba batswadi ba ka ba fellwa ke tšhelete ba fellwa ke phungu le one ke hudiswa ke single mother. Amen. Single mother se modimo a le se ka mohauka. Itse mo a fellwang ke tšhelete a bile a ntjwetse ngwanaka ha o sa tla ya sekolong kana go ne se ke kopane le Jesu Daudi a le lekola Juda le hlomela la ntlo ya Dafita ya mpa mohau ke sa o tshwaneleng. Amen. Ke ile from di kankane go sena school fees go sena dieta maoto ma uniform ya go twa form 1 nyana ntse le teng ya ba ke ya sekolo go ntse go le jwang kotara ya pele ka tebela ke tla o tebela ke tshika ka nka ke hutlela ka classing ha ke tla ya homa ke le tshwarisa motswadi ya modimo hlogo ka ha ke tla nne ke potega mona na go ena ka go fela ke a tebela ke tla o tebela ke tshika ka mora di toilet se ke le classing ha o ke tla etswa ke tshika ka mora di toilet se ke le classing ya ba ho twa ha ona ngola ka hona taba pata gona ho ntebela exam go mo bate ba ke ba ntebela ka di classing ke tla kena ba ke high school go monate di tshwa ngone o na le subject ya yona ha o kena ya class teacher ke a tswa ke a toilet ha ke ta o tswa e ba phigote engwe ke a kena ka classing ena class teacher ke ithuti ena toilet ho nkga monna ho setse. Amen. Jesu Kriste ke morena o sa ya go le jwalo ka o kwa khole e tswang office ha e fihla e tswa office go thwa ngwanaka dietanyana ke tsena itse ha ke sheba dieta tse mmeno a modimo hallelujah modimo o bona o create a situation tse thata mme o no go ngisa dieta tsa mantlalo tsa di important UK bona tsa di rekisa mo ntate ka bopudi mara ka ba kana the God of grace ya ba yena sena se rekwe ya ba se ba pele ba se rekwe le mo sa o bele ya ba se rekwe le mo sa bone ya ba se rekwe ga te ona le ntlo modimo tsa e fehla re ke na le ngwana yo le tla ga bana na o so shwele e be ke tla mo supply. He shall supply all your needs according to his riches. And Sheba, I said, "Do you have road where?" What want to last na doctorate di marekena mga thuto. Hallelujah. Le hasana di masters marekena mga thuto ena. Mogana Jesu wa gokwe. Ya ba ho kena dieta ne ke kala go gola dieta tsa letlalo monna. Tse sa thapiswe ka go gola na go tele tla me go lekane hantle. Amen. Ha di thapiswe ka nyotsela tsene re thapisa ka ditopa le khabathi le metsi ka ba dithushi tse ngata ha tse no di tlamela di lekane le wena modimo o kgona go lekanya dintho le siko. Hallelujah. Itse ha di fitla di tshwara ngwana twebe di atlatsa di ka go lekana itse ha di re tsa go gotle ka ga Jesu ke morena ya busang ba mpona ke tsamaya ka ga sekolo monna ke tsamaya ka ga dieta tsa letlalo se ke go tse di phushini tsa le tsamaya go ba ha modimo a le teng a ke ya go kwella sheba le ha o kena ka ra dillo ke wana kwana hona le modimo ya tsa sheba o rena ke tla o etsetsa ka mo hausa o fa mo la hausa o qualify ya ga ke tla go tlala ka classing the following day ka ukwa go thwe e bitswa ntho e sponsor ga bana ba se nang batswadi ya sponsor ga yena no. Amen. Modimo o fa dintho tse o sa di qualify le batswadi ba le teng hona le bana ba na le hallelujah ke na taba le bona mogena ba itse ka mo hau mare nna ka qualify ho sena le ba sa kgona ho qualify a kgona ho patalla dibuka ka ho fela patalla school fees ka ho fela ka ba ka ho tsoma ho fae ya ba ke tsa modimo ka modimo ha ka fela ba ho fae tla ba ke selle le satana ka ja e pakile. Amen. Ne ke kena sekolo se mona se o no tho how to pasitswe mohlang se wa pelo mo ho fibile o tlhalwa gomo ke mohlasela le bo mafete ya magao. Amen. Mogana Jesu Kriste a ba go gago tse mohla o sebeditswe go lo for 5 ma. Hallelujah. Hallelujah. But the God of all grace o kgona ho fisa dintho mara itse ha ke tswa mane ya ba ha ke pote le kae ka ya university straight ke le lese go bane gona le modimo ya kgona ho a etse maya masheba
Go tloga from bosigo go fitlhela ka jeno ga ke tsebe go ntsha tšhelete pokoto ke patala sekoloisa ke tsebe go na le bokae gobane the God of all grace ga le ka moga gago o re ruge lehlohonolo le mogao ke etsa jwang kereke ka diseo di feng e se go fitlhela go sale mare ka diseo sotlhe sa go tshela waka ya o ka mpona ke tsamaya ka kgotlo ya moriti wa lefu mare ka moraka o na le tshotso sa e bone wena o bona kgotlo e ka moraka mare ka morago ga o bone lehlohonolo le mogao sentse di tatela ka lesolla ka ga o bone leri le Jehova le seikokotlolo sae ke tsone tse di sedisang re sediswa ke dintho tseo batho ba sa di boneng mare seo re di dumetseng ka tubegelo the God of all grace a o etsetse ka mogao temanena ga e tswela pele e re the God of all grace who has called us amen who has called us by Christ Jesus a go jwetse motho wa pele ga go tse wena ga re a ithaopa mo re bitsuwe amen hona le modimo ya tsebang go bitsa amen e go go jwetse lentswe calling lentswe to call a re tswele lena la baruti a ke mbutina amen to call is to give the proper noun or the proper name to praise him ke mana ina mogana Jesu Kriste ya boko haholo ha e tswela pele mona ere after we have suffered for a little while God is ready to make us perfect. 2, to establish us. 3, to strengthen us. To settle us. Jesu Christ to perfect us. Gore dintho di tla di phethagale di tshwarwa ka nkena le ka nkena ka metšhini e mengata e fapaneng go sebetsa ga mmogo ntho ena e tle keteletse e phethagetse mare tumelong mona phethagalo ya rona le ntse o phethagala ke ditsela bitswang righteousness amen problemo ya rona ke ya gore re rata tlhonolofatso ya modimo mara ga batle righteousness ya modimo amen galalelo go loka ke mpho yeo modimo a re fang yona ka mogau wa hae gore e re qualifyisetse dintho tsa hae amen ha re bewe ba lokileng ka diketso tse itseng tse lokileng tse o di entseng mara re bewa ba lokileng ka o dumela Jesu Kriste ya shweleng e le gore ka o fela di go loka gwa modimo go tlisetswa ke o dumela mogana Jesu Kriste now ha go dumetse go mogana Jesu Kriste ke mane mo ga moetse ntho ya pele re bitsa ke the call of God re bitsiwe ke modimo number 2 go thwe modimo is there to establish us to establish is to keep you firm kapa ke o ha hodima motheo o tlitsitseng gore a o etse sekonkwetla le senatla se ka gona go emela ditshutsohle ha modimo a o fixa ha o fixa o siemono mare o fixa gore a ba o etse go gona go emela dintwa tse tla go sala le ha di ka tsatla ka bongata mara ha di atla to kill you di tlile gore di tlo testa ntho ya modimo a le teng ba di dumela go tsamaya le modimo ya nang le matla a go namolela dumela go tsamaya le modimo ya nang le bogoni ba go namolela ka ga dintwa le difefo tsa bophelo gobane ke modimo wa me ha o ya Yesu o re ke tlo le settle hape to settle you go etsa go jwale o be le khotso o re ke tla phumula meogo yotlhe e kele ke tla malapeng a bona mogana Jesu Kriste ya bokwa ho because ke modimo wa me ha o ya yotlhe ya kgonang gore etsa ka mehla yotlhe ke tolo ke mohau wa modimo ka tsela e tsena ha ke qetela ho tlo hona le mmeno ona a tsamaya ka koloi ya hae ba kganna batla utlwa ya re ha ntse a tsamaya mona mantse a tsamaya teng o tlameha ho tsamaya ka lebelo la 50 kilometers per hour ya ba yena o fumanwa a ntse a tsamaya ka 70 kilometers ka mantswe a mang a sa tlotse lebelo leo a tlameha ho tsamaya ka lona tseleng ha le pele mane ya ba maponisa a mo emisa ba re ngwaneso di-camera ke tsena go qosa ka hore o tsamaile ka lebelo le phame mo o tlameha ho tsamaya ka lebelo le fatshe ka lebaka leo go isa ho moahlodi amen leponesa lona le itsweng ke leponesa mothusi motswalle ya ba le a monka le umisa ho bohahlodi amen
wa tseba ka nako nngwe re iswa ho baahlodi ke batho ba re nahanang ba pela rona, re iswa ho baahlodi ke batho bao re nahanang re a ba rata, re iswa ho baahlodi ke ho batho ba re nahanang ba tla re protecta. E mong ke mme o hodisitse bana, o nahana bana ba tla mo tswela molemo hosane, ke bona ba mo jajang ka jeno ba mo ahlola hore na o iphiletse, ke nako ya rona o iphiletse. Amen. Ya ba mo nka ba mo isa ho moahlodi, ha fihla ho moahlodi a ba mmalla nyewe ya hore mme o qoswa mona ka ho tsamaya ka lebelo le phahameng, moo no tlameha ho tsamaya ka lebelo le tlase. O molato kapa ha o molate, le pele ha re o molato, ya ba mapaki ohle a di-camera sebiwe mona hore mme o molato, ya ba lekgotla le re kotlo kapa kahlolo eo ho fang yona ko ho ipatalla 1,000 sa maloti kapa o kena tjhanka. Ya ba mme o lapela moahlodi ya re moahlodi wa tseba ha ke na le ha e se le kana, ke ne ke potlaketse ka go dilo bona ngwana ka eo thung wa o kula o kene sepetlele. Ya ba moahlodi o re le haeba o no potlakile ka mabaka empa o tlotse molao, mabaka ao ha o etse hore o be ka hodima molao, o tlotse molao ka lebaka leo, o ipatalla 1,000 sa maloti kapa o ya tjhankaneng. Ya ba mmena wa lla ka ga khote ha ona motho ya mo hauhelang, ngwana hae wa shwa sepetlele, o tlameha ho lo mmona lo mo patalla 2 rantanyana o qetela o batla tjhelete eo a senang yona. Modimo re file mohau ka raduwa ba. Amen. Ya re mmeno ha ntsalla moahlodi a mo sheba, itse a mo sheba, ya ba o re mme ke bua la ho qetela, o tloswa mona ka hore o ipatalle 1,000 sa maloti kapa o kene tjhankaneng. Ya ba mmeno o ntsha dikgapa, moahlodi a hlobola kobo ya hae ya moahlodi, a fihla a e beha sekilo sa moahlodi, a fihla a theohela tlase mane, a fihla a nka jase ya hae ya monna Mosotho, a fihla a e apara, ha keta o e apara, a sheba ka hara tafole ya moahlodi, ya ba o ntsha tjhelete e 1,000 sa maloti pokothong, a fihla a tla e beha pela tafole ya moahlodi, a khutlela fatshe, a hlobola kobo ya monna Mosotho, a e beha fatshe. Ya ba wa tsaba o khutlela setulo sa boahlodi, a apara kobo ya boahlodi, ha keta o apara kobo ya boahlodi, a nka koto ya hae, ya ba hore mme o tloswa mona ka ho ya tjhankaneng kapa o patala 1,000 sa maloti. Itse a tlameha diela ba ke a bona ona le a sa o pataletse ke yena, mme o lokolile o ka ya hae. Sheba mohau wa Modimo o re patalla dintho tseo re re sa tshwanele ke tsona. Modimo ke yena ya ba ka o ahlola, mamela ba o ahlola ho Modimo wa hao, ba o ahlola ho ntatao, yena ha fihla o lo fa mohau, hodima mohau, re sefa Modimo hobane mehauhelo ya hae ha e fellwe. Ke Modimo wa mehauhelo yohle, ke Modimo ya kgona hore nna molela ho sophe ho thata.